آيان نخون أرأى بكتي اتدلق يوجراته ور رياض الرتدوب السلام بغنا غيان جراتن سنين جاء ساعتنا و نمني نمجرا فكاتا وان دبم نمني خون سبحان الله ما سغلينا كم فكاتي ما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باباخي بغجرات باباخي يا خدرا افتخراتي جوني جتا زبو جوني يو مال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما سغلي ما لالي باباخي يا خدرا افتخون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تكا تكا ملكة تقولي باباخيا ايه فيادة يبادي ما شاء الله قالتهم باباخيا بقى نقان ناجراتا نقيني ربي اسن هاداك أبو بكا جرتان هندت ربي نقايا اسن اتهاته نقايا اسني هوا ulfina khabaja isni hawa jiru fi jirenya dini fi dinagdey dunya fi akhirati milki isni hawa rabbi ralle isni khadada baga nagan jiratani jiru taysan bareedu rabbi isni ha taasisu isni jechu barbada wa isin gurbu busu barbada arra خيسما يواو دفين سخي يخارا خا غلطوما جيتشوتي غلطوما غابتو كجين تريني بيتاني غلطوما تك arra اللي وين غلطوما جيتشو ديما غيو ما تاكا تاكا كا وراي بددام سوتي غيو ما وادغيان اسين بياني arra gammachuu wahii galatooma isiniin jechuudhaaf asbahe namni arra jirta amma yeroon kun dhaggeeffatuun isinii mijaa'us ni dhaggeeffattan amma immoo isiniin mijooynes yeruma lafaa kaatanitti harafuus yeroo hirribaa ka'etti ka hojjetus yeroo hujii isaa xumuretti dhaggeeffataa وغلطوما isinin jechuu barbaada torban dabre kana guyyuma muraasatti gammachuu guddoon hawaasni keenya hojjetan karaa harargee bahaa gammachuu jajjabduun lama subhaanallah akka itti himan hin qabne gammachuun as baate gammachuun sani ta duraa makiinaa شيخ خينيا كبجما شيخ ألفاتا شيخ موسى سؤالات تري ربي عمري ثاني هذا ريسو جرو ثاني هفته ثاني جرو ثاني خير ربي بركة تاسسو جمّچو مخينا إساني تري أكما اسم بيتن شيخ موسى غافا حواس خينيا وربي على جرو مقالا ريادتي زيارة شي موسى مخينا قلت جرسوني مخينا سوني إفاجي موت ميكا بودا نمورني هدون قودر رافلتني ربي هند سالتو جزاي سانيا خفلو نقادوني هدون قودر رافلتني خيساو أبليس خيا يادتان قودا جبابهتي مخينا شيخا سوني إفاجي guddoo booda sheekha bira geesse hawaasni hedduu gammade hawaasni keenya gammachuu sanin irra deebi'ee gammadaa jechuuf deema warrin duraa galatoomaa ji'uun warra waan kana hojjete warra yoo laalan hujii isaanii guddoon akkasilleen hin jirre warra irra hedduun isaa yoo laalan waraqaa biyyaan taa'ulleen qabne yoo gariin waraqaan isaa dhumtee iqaaman isaa waraqaan teessoo isaa dhumtee akkatti haarayomsuun qabne yoo haarayomsuu yeroof hin dandayin warra yoo waraquma teessoo tanaa'uun qabne akkuma rabbiin beekutti jiraatu
warra khunis haalli hujiini beeytan biyya hundaa ure amma hujiin akka duriimi yeroof hujii akkasitti jabdullee harkaan qabne yoo hujiin duraan jirtullee lallaafaa dhufte ummanni suni jiruu ufii bira dabarsee rakkoo akkana fakkaattu bira dabarsee namni ree aluma wal arga malee keessa manaa akkamitti jiru abbaan jiru rabbuma tokkichaa beeka namni akkam bulte simaan jaalaa akkatti bule abbumaa beeka jedhani namoota hedduutu khoflaa deema khagaraansaa yaanni guddaan garaasaa keessa jiru namoota hedduutu shamiza bareedaa tokko kaayatee deema keessa isaa rakkoon jirtu nama hedduutu fuula ifaadhaan gammadee si dubbisa khaammumaa rakkoon harkaa isa qabdu rakkoo tana hunda bira tarkaanfatee hawaasni keenya magaalaa Riyaad sheekha makiinaa badhaaseedu makiinaan galche sheekha jechuudha hawaasa keenya biyya teenyaa kana hundarraa bakka bu'ee hawaasa Riyaad saniin galatoomaa jechuu barbaadadu galanni dachaan galata guddaa rabbi isin yaa kafalu ja'aan jara saniin akkuma umrii sheekhaa hanga hafe akka sheeyni yaaddoyni egaa namuu yeroo qaba sheeyni magaalaa gandasaa funyaan biiraatii fi baabbilee jidduutti majlisa qaraayisa guyyaa gamana dhufu sheeyni guddaan sun karara dhaabbatee makiinaa eeggatuun makiinaa ati beeytu tabiitee nyaasan xagaabal janiituma abbaba xagaabalu yoo ati waa xiqqoonne jette wallaahi yoon taane narraa bu'i baabaa kiyya ja'an makiinaa san sheeyni karara dhaabbatee eeggatuu waan barbaachisu jee hawaasni kun ta'u fi bira dabree sheekha makiinan galche hawaasni kun galatoomaa isiniin jechuu barbaade ar'a aayaanni والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة آيات نخن أرأى بكت اتدلق يوجراته ور رياض الرتدوب ور وانما خن هما إستن لقيام شيكوتا رياض ور هقا شيكوتين وان كان أرقت ور أرقتر قمدا شيكوتا رياض أبوتي قدا هوغنتوتا هواسا مقالا رياض درقاقيسا في شمرني في هاوان مقالا رياض قلن خيسان قلتا نم تقوتيمي قلتا أمتاتي مخينان اسن كنتان أمتا في ملي نما تقوفيمي شي موسى نما تقومي شي موسى أمتا بيتينيا أمتا أوروميا أمتا هررقية قفامي شي موسى شيخ هررقية تيمي نمني بي أوروميا خيسا قراسي سخون نمني فنيان شي موسى جلن بينو متا كتابه يوا درسا شي موسى را کرے يوا شي موسى را کرے جيجو الرويت شي موسى برد أبتن أمتا أوروميا برد أبتن جزان كيسن جزالا كويسن قبن أني أكنما توقوتي ألفنا في خبجاء سني قبا قويا جه قوتو حلقان جه محادران سمو خيسا نبدو دي يو لغارب بيتات بيهدو ديميان محادران والقنمتين حواسا وجو والقنمو حواسني قصري تقوم عليه موتي دا قصر ملكي بكا أبو نمني كده أبان نمني مالكا ريالا أكا غاري قبو كده اتتاسس قل مسانيتي محادرة هالكنجة ولد أبتو تاتي اسني وجه دبر سسون عمرت لين الرام فردو بيخ قلبي خيس نجير ورياسون هميني تو كل نتي مولاتو أبدا نموني توكو توكو خا
dogoggora tokko hojjetu isin bakkan bu'u beek isin bakkan buusu matuma saatiif waan san ka hojjete mataa saatiif malee isin bakkan bu'u ulfina isinii qaba khabajaa isinii qaba jaalalallee qabadu eegan biyya san isin ziyaaree deeme hulaa heddullee isin baname haba hulaan itti banee jara jeedin anuu qalbiin na cabte duuba miskiina wallahi warra riyaad naa galatooma khabajama qalbii tiyya keeti bakka guddoo qabdan qalbii ummata keenya hunda keeti bakka guddoo qabdan ummata mataa ol qabachiiftan warra maallaqa qabu khabaasuun itti ulfaate warra maallaqa qabu khamaalleen harkaa bahuu dide yoo warra maallaqa qabu rabbiin tawfiiqa isaan kennin akka horiin isaa karaa bareedatti ba'uuf rabbi tawfiiqa isaan kennin hunda akka uf koomatu taasiftandu warra biyya jiru jiraataa biyya jiru kana gayaan dalagatu silaa ka ulamaa'ii ufii kana bira dhaabbatuu qabu ka dagate yoo irraa irraanfate yoo dagate yoo wanni kun isatti mul'atiin hundaa'u warri dalagatee irra hedduunsaa kuuliisaa dalagatee jiraatu waan silaa namni biroo godhuu qabu bira dabree taasise galanni keessan guddaa seenan teessan guddoo ulamaa'iin seenaa tan akka gaariitti ol qabee irraa dubbatuu qaba galmeessuu qaba baga sheekota keenya nuu gammachiiftan baga horiin keessa wallahi bakka gaarii gore waan rabbiirraa isinii kadhadhu rabbiin kiyya dandeettii isaatiin arjummaa isaatiin waan xiqqoo qabdanirraa isin kennitan guddoo ufii qaburraa rabbi isinii haa kennu haala biyya san jiruu fi haala hunda rabbiin ni beeka waan isin keessa jirtanillee ni beeka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akhiraa dura jiruu teessan ta duniyaa isinii taa tolchu rabbi duba mana lachuttu warra milkaawi isin haa taasisu galata guddaa qabdan hawaasa keessan biraa kana galatoomaa dura isiniin ja'a baga waan bareedaa hojjettan hawaasa keenya kabiyya jiruun baga rabbiin makiinaa Sheekh Muusaa biraan gayee isinilleen hawaasni keenya baga rabbi isin gammachiise jechuu barbaada gammachuun nutti dhagayamtu gammachuu guddoodha hawaasni keenya hawaasa keenyatti yoo deebine duratti Sheekh Muusaa tana jalaa fixa hawaasni keenya akka hawaasatti hawaasni baadiyyaa jiruu fi hawaasni keessaa'uu baay'inaan hawaasni baadiyyaa jiru wareegamni inni diiniif kafale dur abboonni isaa kaaku abaabuun isaa kafalaa dhufe innilleen ar'a kafalaa jiru waan cimaa waan itti fakkeessan hin qabne duuba ummata ilmaan isaanii agabsee darasoota nyaachisu ummata ilmoon isaa odoo boochu nama hedduun ragaa bayaa beeki waan kana amiin qofaame odoo ilmoo mana keessaa beelaa boochu darasichaa kennu osoo abbaan manaan faxarre ganama darasichi maaddii yoo darsii qur'aanaa tafsiira ganamaan dhaqqabata ja'anii yaa abbaa manaa dura darasichaa kennan warra jiruu isaanirra jiruun sheekaa akka bareeddu hawwan manni sheekaa mana isaanirra bareeda akka ta'u hawwan akkas godhan ammaas ilaa aduu ar'atti waan sheyni argate gammadan waan darasoonni argate gammadan waan ufii argatanirra hawaasni kuni rabbi jazaa gurguddoo isinii haa kafalu jechuu barbaada waan namni isinii kafalee fixuumi oskoraa shiibbii jedhan carraa barnootaa amma yuunivarsiitiileen duniyaadhaa walii kennitu carraa barnootaa san darasoota kutaalee oromiyaa adda addarraa dhufuuf carraa barnootaa san kennaniifi amata 4 amata 5 amata 6 amata 10 gariin 15 fi kanaa ol kitaaballee bitanii ifaatti qara'ullee yeroo garii godhaniifi joollee ufii wajjiin daara baasanii warri gadii kunfaan hargeen teenyatuun joollee ufii wajji daara baasanii
درسيتشا غندا دوفي شيخا قداني قلشان إماما قداني قلشان مفتي قداني قلشان يا هواس رب جزاك قدو إسن يا خفلو دين اتلفاتا سن الرئيسن ها قمتشيسو دنيا تلي ور دين في الرقم إسن ها قدو فول ربي تمو ويا فول ربي برات إسني سواب أرغت رب إسني ها قدو قالني خيسا لا فامي شيتك سلاة سوجي سوابني خيسا شيري خقرانك أرهاس وجه سوابني خيسا شيري شيتك تائي علميك أراسي سوجين سوابني خيسا شيري إسن تو كرايسي نمسا خول نابتي قرصو قدو دعوة قدو وجين سوابني خيسا شيري شوفا نما شيري راكب دندو نموما كامباني أجائبا نابي نما سديسي شيتك تائي درسي درسا كمالا ما سدي كراسيسو هاتي بدينا خنيت سوابني وجه شيري أبانسو وجه شيري دو هجين كيسن هجي قد من دان كيسن اللين قدان إسنين دين تيفامي إسنين برنوني قدامي إسنين قيا راخن أمانتين إيدي جزاد لكويسن قبل تدانغان قبل رب إسنيها خفلو دنيا رد جرو تيسن جرو بريدو رب إسنيها تاسو جتو حواسن خيج هنگا مخينان شي موسى قلت وان إرنا ما أجايب ويا مخينان شي موسى طفته أكا لقيت شيني مخينا يبتو دي داني بر مخينا شيخ أحمد وترهن أرغتين أكمتي يابت لجان أكنما سمي أولبي أني نفقاتي جان أفان شي موسى والتجي قبت يوغسان جمال اللي جيت حساسني يا جمال مخينا شيخ أحمد وترهن أرغتين أكمتي يابت لجان شوفوا لماي أكمتي يابت لجان شيخ تشي أحمد وتر نرخاي يابت لجانين جدو جتيري يا المخي نرخاي يابت لجانين ألفنا سن ولي قوتو سن ولي انجالتو سن أبليان كي جمالي في ورئيس فكاتو تتافي إرتاسي سني تربانو مدبري خان خليمو الإنقد مخيناشي أحمد وتر أكنا فانسان الراول تجرت يوغا دبتن نغي غرام مليون كل سديم مخينا شلقمتو يواو غتينسي أكستاتي بتني حركة شيء أحمد وترجي سندوبا جمالي في والروان سن هجت رينما يدون وانس جزيراتهم ملان بين يعني جمالي في والروان سن هجت هون دخيسن رب جزاك رقدو إسن يا خفلو جتشو برباد هدو إسن الرقم ما ديكنا ما تقود بك نمنين أغرتن وان نمنين سكال لالي لالتن بك نمني إرام فتي أغرتن أرى شيخ خينج شيخ أحمد وتر دريد أوا منا قبان ترباني قياو تقو درسي أجائبة كتابني إسلاما صحيحين الراخاسي إلى كتاب بهاكتي في موطأ ابن مالك قوت كتاب برو سنن الإيسي وفرة درسي تربانيتي أتشك رايسان قبان guyyuu makiinaa minibaas qarsarraa gaddeemtu sana dhaabbatanii makiinaa xagaa baljaan sanni beeytaame achi siqaa malee dhaabbadhaan hin jirre ganamuu makiinaa san yaabbatanii sheeyni torbaanitti guyyaa tokko dirrawaa dhufanii gaafa kaan achi deebi'anii mana isaaniitii fi qarsaa fi dirrawaa jidduu sheeyni hammas ga'u ar'a duniyaa tana keessa شيخ محمد أمين قرّو خفول ربي ديم يوتات ملي ربي رحمة إساها قدو إسافي شيخ مولو ملي نمني كشيا ما وتردكي تنرنجلو يوجا أني ملابيخ بيتين تنخيس كجلو كتب ناسي ما باباخي أني فارسو في مي بيخ شيخني نما دبتومي علمي قفقت أني كرايسو وان تيف نمان قليم ملي شيخني أرى علمي ميلا لفرديمتو دنيا تن بيتين تن خيسا شيخ أحمد وتريوج أن صوبان توبير أرى أبليين كيا صاحبان كيا شيخ جمال الراخاسي إسا وجي وري أرى مخينا
haarawa takkaa namni tokko qulfii siin tuqin fidanii hogga sheekatti kennan har'a ulfinni kanaa oliin jiru kabajaan ilmoon abbaa ufii kabaju kabajaa namni sheekota ufii kabaju gatii namni sheekota ufitti godhu yoo taate gatiin kanaa oliin jiru duuba akka nama tokkotti gammachuu akka itti lakkaawan hin qabne natti dhaga'ame Sheekh Jamaali fi warra waan kana hojjete rabbi jazaa isinii haa kafalu jechuu barbaada rabbiin maqaa fi maqaama keeysan duniyaa fi akhiratti rabbi ol isin haa fuudhu horii keeysan horii nabi sallallahu alaihi wasallam gaafa sahaabiin tokko iddoo isaa ooyiruu isaa irraa bahee sadaqate nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ilililililili jaan dhaabbataniitu akkas yaani beek ishoo ini ililchan zaalika maalun raabixun jaan horii bakka argate horii tirfaawaa ta'e jaan horiin irraa Sheekh Ahmad Watar biraan ijoolleen teenya dhaabbatte umrii isaanii tana keeysatti irraa sheekha umrii isaanii lafa deemaa turan irraa akka bakka barsiisan makiinan deeman warri taasise waan lafaadhaa miti duuba rabbi jazaa isinii haa kafalu eega namni du'e foondeeshina namaa dhaabuun hiikkaan qabuu beek eega namni tokko deeme duniyaarraa deeme maqaa isaa dubbatu yoo isa faarsuun yoo barakkana ture bar sheekh al-mashaayikh ture sheekota akkanaa ture jechuun qofti waa hiikkaan qabdu beek guyyaan har'aa beek waan har'a hojjetame kana sheenaa namni har'a waan kana hojjete nullee fardii waan dirqama ta'e nurraa buusan Jamaalii fi warri isa fakkaatu fi warri riyaadis ba'aa guddoo nurraa buuftan ammoo maqaa guddaa nurraa eeydan odoo nu dachii tanarra deemnu odoo naggannee nu dachii tana gubbaa jiraannu sheeyni hammana ga'u miilan lafa deemuun osoo nuti makiinaa moodeela adda addaa jirjiiraa deemnu har'a dura obboleessi kiyya Abdallah Awwadaay guyyaa tokko makiinaa isaaniitiin sheekha galchanii makiinuma Sheekh Ahmad Watar lafa deemu ani yaabbadhu achumatti qulfii kennaaf jeja Abdallaan duuba nama akkasiin nufeessa namoota bakka dagatamtuu akkanaa yaadatu nufeessisa horii waan kanaaf hin tahin wannummaan inni hiikkaa qabuun jiruu beek horiin har'a Sheekh Ahmad Watarii fi Sheekh Muusaa biraan dhaabbatame kun horii sahaabaan gaafa nabii sallallahu alaihi wasallam nabi biraan dhaabbate sanii gadii miti jarri kun umrii amata ammana ga'u amata 50 olin lakkaawamu kana hadiisa nabi Muhammad san barsiisuu irratti umrii isaanii fixan namni har'a isaan bira dhaabbate namuma sahaabaa gaafa san nabi bira dhaabbate wajji garaagarummaa tokko hin qabu gaafasis diini arras diini wani nasarame jechu gammachuu kanaatu nadhagayame jara keenya hedduu gammadi akka nama tokkotti du namni hoggaa tolina lammii ufii arge areedan qabne filatuu fedha jaan hogga tolina ummata keetii agarte waan bareedduu agarte areedan qabne filachuu deemta janii beek yoo akkuma san yoo hammeenya agartees rifeensa qabduu ofirraa buqqifta jaan hedduu galatoomaa baay'ee galatoomaa Sheekh Jamaal Aliyyiitii fi saahibbansaa hawaasni keenya naannoo aanaa qarsaa akkuma kana hawaasni guutuun biyya teenya namni biyya Itoophiyaa tan keessatti darasaa ta'ee arra sheekha ta'ee qaraazisu namni Sheekh Ahmad Watar fuula isaa duran taa'in yoo darasaa Sheekh Ahmad Watar fuula duran taa'in numa xiqqaataa beeka Oromiyaa tana keessa akkasi beekitu arra biyya gargaartan arra horiin isin baaftan biyyaaf baye nam tokkoomi Sheekh Ahmad Watar nama tokkoomi Sheekh Muusaa nama tokkoomi nama tokkoofi mi khabay horiin kun arra biyyaaf baye horiin arra bakka tana arge kun biyyaaf fidu
biyya bira dhaabbatan biyya maqaa biyyaa tiisitan maqaa biyyaa ol fuutan biyyatti kabajaa gootan rabbi kabajaa diinii fi duniyaa keessatti kabajaa isinitti haa godhu ilmoo teeysan keeysa nama akka Sheekh Ahmad Watarii namni irraa fayyadatu hortee teeysan keeysa rabbi isinii haa godhu warri Riyaad hortee teeysan keeysa Sheekh Muusaa irra caalu khanamni duniyaa fi aakhiraa diinii fi diinagdee irraa fayyadatu jazaasan aakhiraa qofa osoo hin ta'in duniyaatti rabbi hortee teeysan keeysa rabbi isinii haa kafalu nama waan gaarii dalage galatoonfatuun shari'aa islaamaati nama waan gaarii dalageen galatoomi jechuun shari'aa islaamaati diinii kanan nu ajaja nama waan bareedduu dalageef hamilee kennuun abdii kennuun galatoomi jechuun shari'aa islaamaati waan bareedaa hojjeta waan rabbiin jaalatu dalaydan waan rabbiin jaalatu dalaydan hawaasni sheekha lama gurguddaa gaara oromiyaa jabal gaara gurguddaa osoo carraa argatanii akka Sheekh Muxamiin Karroo fa'aatti carraa waa barreessutii fi carraa argatanii warra sanii gadi hin tahin warra san kabajaatti gootan diin kabajan diinitti ulfina gootan namaa miti diin rabbitti ulfina gootan hadiisa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulfina gootan quraana rabbitti ulfina gootan quraana kabajan quraanatti bakka gootan hadiisa nabi Muhammaditti bakka gootan sallallahu alaihi wasallam qooda sahaabaan gaafa san nabi wajji dhaabbate argate qooda san rabbi biraa argatta shakkii takka maleetu baay'inama rabbii keenyaati hedduu galatoomaa isinin jaa galanni keessan galata guddaadha waan gaarii hojjettan waan bareedduu hojjettan bakka gargaaramuu qabdu gargaartan bakka bira dhaabbatuu qabdu bira dhaabbattan kanaafuu hawaasa kiyyaa keessummaa takkaa gaaf tokko Umar bin Abdulaziz bira dhufe mucaa xiqqaa tokko keessa jira keessummaa dhuftee hoggaa teessu mucaa xiqqaan dubbatuudhaaf ka'e xaaphumuu caamee nama gurguddaa si keessa jira namni guddaan haa dubbatuu je'een Umar bin Abdulaziz yaa amiir al-mu'miniin je odoo dubbiin umriin kataatu taate ummata islaamaa keessa nama umriin sirra guddaatu jira atuu waa aangoo tana kursirra taa'uu hin dandeessuu jeen hoggaa inni akkana jeen lakki dubbadhu firraa abbaa dubbadhu jeen Umar dhagee jeen nuti arraa keessummaa kadhaadhaa osoo hin ta'in keessummaa galateeffannaa ta nama galatoonfattu jeen kadhaaf sitti hin dhufne jeen namni bakka tana wani dhufu kadhaaf dhufa waa himatuuf haajaa himatuuf nuti arraa haajaa himatuun dhufnee je galatoomi hujii ati islaamaaf goote tattaaffii ifaajee ati islaamaaf ifaajee irratti galatoomi siin jechuudhaa dhufnee jee bar keessummaa ajaa'ibaati bar galatoomi jechuulleedhaaf namni guyyaa haajaa namatti himuu fi guyyaa rifatee fi guyyaa aaree fi guyyaa qofaa miti guyyaa galatoomaa ji'ullee dhufu qabadu amma dura dhaamsuma akkana irratti hawaasa guutuun galatoomaa jechaa ture addu galatoomaa waan diiniif gootan galatoomaa masgida ijaartan irratti galatoomaa sheekha qubsiiftan irratti galatoomaa biyya beelawaa gargaartan irratti galatoomaa nama biyyarraa buqqa'e ha qubsiiftan irratti galatoomaa deessuu rakkate ta gargaartan dhukkubsataa rakkate ha gargaartan hujii dalaydan hunda irratti jazaa gurguddoo rabbi isin haa kafalu warra rabbi biratti sawaaba itti argatu rabbi isin haa taasisu hawaasni keenya keessa fi alalleen galata guddaa rabbi isin haa kafalu jechuu barbaada hawaasni biroolleen irraa hafaan illaanuu kennaa jechuu waa qabeenya qofarraa himi namni Jamaal Aliyyiitii fi saahibban isarra qabuus biyya sana keessa duulaan laakiin namni waan qabu akka isaanii sanitti karaa barbaachisutti kennemmoo xiqqaadha namoonni warra Riyaadirra waa qabu tuulaan duniyaa tana keessa tuulaa beek numan beekan hawaasa keenya duniyaa tanarra namni amma anarra hawaasa keenya bakka inni itti faca'e sanitti rabbi carraa kennee fi
jala deemee bakka inni jirutti argee annama sanirraa hin tokko beek. Warri Riyaad waa nama duniyaa tana nama keenya ka duniyaa keessa faca'ee olii miti beek. Akkasii mi beek. Jirulleedhan tasgabbilleedhan nagayaan sodaa malee taa'ulleedhan waa namoota biyya birootii olii mi beek. Niyyaa isaaniitu nama hundaa oliitu. Dubbiin qabeenya qofaame dubbiin niyyaadha. Rabbi nama qunnamuudha malee waa qabaatuu qofaame. Waa qabaatuu qofaame. Namoonni biroollee warra kana fakkeenya godhatanii guyyaa tokko horiin keessan bakka galata Rabbi biraa qabdu, bakka galata ummata biraa qabdu, bakka gammachuun isii maatii takkaa fi warra tokkon saniin duniyaan guutuun itti gammadu, bakka ummanni bal'aan itti gammadu, bakka ummanni bal'aan itti gammadutti horiin keessii goruun faana Sheekh Jamaal Aliyiitii fi saahibban isaatii fi warra Riyaad fakkii ta'uu qabaatu. Rabbummaatuun qoodin malee warri Riyaad anillee makiinaa naa kennee ture. Ustaaz Ibsallee makiinaa kennanii turan. Laakiin akka qooda Rabbi tahee teenya sun hin milkooyne duuba. Gama isaaniitiin hin hafne gama itti hafte arraan himu guyyaa tokko immoo ni hima duuba. Arraan himu duuba. Akkam akka wanni sun taate guyyaa tokko ni hima duuba. Arra immoo beekaatiin bira duuba. Arra gammachuu himaa jira waan biroo itti makuun barbaadu. Amatuma tokkicha kana keessatti tuutti sun makiinaa sadii jechuudha. Makiinaa sadii jechuudha. Maali arjummaadha moo maal jedhama wanni kun maal jedhama? Maal jedhama mee maal jennee hiikna hawaasan? Hawaasni kiyyaa ani akka nama tokkotti iddoo isinirraa gammadaadha duuba. Gammachuu ajaa'ibaa isinirraa gammade. Rabbi isinirraa haa gammadu. Rabbi isin haa gammachiisu. Arragaa akkana isinin jiru dhufee iddoo gammadeellee yoon miira keessa seenee xiqqoo dubbiin na duraa wal dhodhooytellee dhiifama guyyaa sheekkan keenyaati. Guyyaa sheekkotiiti. Guyyaan an gammade kuni sheekkotiif gammade. Abboota keenyaaf gammade. Nuti dhugatti darasaa Sheekh Ahmad Watarii fi darasaa Sheekh Muusallee ta'uu hin dandeenyu beeki. Nama isaanirraa qara'eef yoo darasaa taane malee duuba. Rabbiitu carraa godhee gadaa takka keessa wajjin nu jiraachise qarnii takka jaarraa tokko akka wal dhaqqabnu taasise. Alhamdulillah anillee darsii dirree dhawatti qaraamtu san guyyaa lama sharrakee kitaaba sahiiheen irraa kaasee dhaggeeffadhee ilaa muwaxxa'ii fi kitaaba bihaaqii ga'utti dhaggeeffadhe guyyaa lama anis darasaa sheekhaa jechuudha. Inshallah Sheekh Muusaa dhaqee guyyaa tokko yoon duubaadhe irraa dhaggeeffadha jechuu kajeellaa qaba. Darasoo sheekkan keenya jarri kuni jazaa gurguddoo rabbiin isinii haa kafalu isiniin ja'a. Naa galatooma baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran.